ya nyuma taking over mini karimbuka nyuma tugatanya filime yitwa The Momentum Sankala hamwe na African Movie Market ni muchikwe rero ya Domis PC baby. Okay, have you done to me? What have you done to me? You're taking over me. Imurampata umutima, you're taking over me. What have you done to me? What have you done to me? I be them send you. Hey. Boy, you know. I've got a man at home. Dutangira yanda gutekereza ati mfite mugabo muhira gusa umusore muransaza irimo ndagutekereza thinking about you. Okay, Express Domis got me going crazy. Uri muransaza sinzi ko nabivuga. Sankala taking over me. You're taking over me. Uri muransaza musore. Yemi ala de dutangira. Momentum Domis. Now waiting you the rub. You sweet for tangerine. You know they do jolly. Warabanya filming nka Lucy ukabona Everly. Hey, no chikwirero. Chemistry is real. And I'm thinking about you. Every day boy I'm thinking about you. Every time I'm thinking about you. Yeah. Okay. Domis. They do. Crazy. They gay. Express. Fino. I'm taking over you. I have taken over you. I see you, baby. I will take over you. Come here. Come to me. Fino boy. The rapper. I go by name when all you said I'm taking over you, meaning I'm taking all. Don't worry, I can be your keeper. And the money up in the tongue, yeah, get it. Half a marathon, I got 100 meters. I'm gonna make you, man, I got a capone of Peter. See where you wine. On a listen, come down, we'll tell you your wine. But tell you go the audience, you can cross the line. As long as you know, say you ready to get out tonight. Mbulata, me believe. Not for someone, I'm gonna leave. And I'm calling them now, I just can't believe. Isn't the gum your heart come up with a thief? They gay. The Momentum nije kujamo Irachari African Movie Market Express. I'm taking over you. Zago kunda ngabakanishi kama kanishi zago kunda ngaiva de umukanishi ndago katiye ukapfawe kakamujanye zamukunda nk'abakanishi. Turatangiye abantu bakuru tutangira gutera kubera cyari Sankala Stars Digital nuko dutangira guterero katorori nk'uko umugabo munyembaraga yahoze. We're going to engineer an event. Hari ikirori tugiye gutegura hazaza igihugu cyacu, the destiny of our country. And you'll get your war. Uzabona intambara yawe, you will get your war. And I'll get my office. Je nzabona ibiro byanjye nzayobora. Time we took this country back. Ikintu cyo giye dusubiza igihugu cyacu inyuma tukisubize. Hari abari gutegura intambara dore abateguye ngaba African Movie n'ubibagirwe. Hari umugabo uvugaga ati ngiye gutegura intambara igihugu nyisubize, mbone biro yanjye mubone intambara yanyu. Filime yiswe Momentum. Hey, hari abavuza ingoma bugo n'abagoma. Muzabona intambara yanyu, nzabona biro yanjye nzayobora. Nuti kabagaba nka Morgan Freeman baragaragaramo, Donald Mesak, Anthony Ernest yabaye producer, Ernest Adam na Debra babaye ba writer banditsi nkuru, Stephanie yabaye director. Momentum niyo dutangiye. Mwumvice amagambo twatangiye batubwira box. There are no codes of
nta code mfite nababwiza ukuri I swear to you. ndabarahirira There's a new security system. hari system nshya dufite imifungire hano abandi yaje kwiba muri bank bari kubwira manager wa bank bamusenze ufite ubukuru gutwa mu matwi niba mutumva neza sha banzo ujye hasi gisura mu nagikandagire ndakubwiye makode zifungura bank kwiba agafaranga subire hasi bamusenze baramukandagira babandi yaje kwa muri bank turoreye abakozi ba bank n'abakiriya basanzemo bose hasi bambaye za mask wewe mutungura n'inshingano zawe manager watch him, is your responsibility nichi nacho ukomeze mwibesha babuze kode zifungura kuri vault kumbe hano ibi imifungurire hano ni mishya muzane manager wa bank arafungura akana gato we funga amaso yawe biramera neza na muntu uri bwice just close your eyes mufunga amaso tagira uva hari mabandi bazana manager batangira mukubita ngumi bamukura amenyo umva reka abantu bagende basi nyimunsigarane mumfashe arananyarira manager atagira umuntu vari ugume hasi settle down turafungura no gute ntabwo mwafungura ntafunguzo dufite ntabwo mfite ndabarahirira urufunguzo ni jewe baramuniga ni jewe rufunguzo mushyire muri machine ndani arafungura mumwice we ntabwo nongera kubaza gufungura ndakurasa ni mu ndasa ntabwo hazafunguka ni imifungire mishya badi system nshya funga iminwa mundeke ngende ndavuze ngo funga umunwa ziba funga umudomo amusenze wakigoryo ndavuze ngo kumbe yarwanye n'umukozi wo muri banka tayari mbunda ku mutwe kibuno cy'imbunda mwana muto nugira ikibazo amabandi nagacagwe mu cyaturage bamwinjiza muri ya machine ndani kumbe yo yinjiye mu manager imashini ya muscanninga iyi muscanninze nibwo hari amafaranga afunguka na za diamond n'ibiki verifying barabanza baramusuzuma kumusuzuma wapi biranga wewe niwe rufunguzo sinzi bibaye gusa ndabarahirire kumbe kuri manager nago yuzuye we muzana iginyo turi muteremo sasa iyi mashini ipima umuntu wuzuye ya ababitsamo ni benshi babitsa za zabu n'ibiki amadiyama ntago byumvikana imashini yanjye nagiri kora kumbe iyi bank ifite amashami atandukanye ko yandi mashami babura connection bamuteramo iryinyo kumbaraga feniki bamuteramo iryinyo bamusubiza mu mashini injami ndana amusenzi ya bamuscanninze niwe rufunguzo ni manager tayari access granted arafunguka baje kwiba we minota 2 mimi bari 359 ya bashyiramo code bashyira igikumwe cy'umuntu runaka no gupirata biba akaboro baje kwiba cash nimba atari cash ni zahabu nimba atari zahabu ni diamond banki zikomeye usanga bikamenya ibyo bitandukanye harako bafunguye kamwe mu mutunuzo muri twa case mu du safe rakabandi oya ndakubonye amusenzi mubonye uvuga bubushi cyagufasha uri umunyamahirwe amusenzi twababwe ko atari ubice nuza n'imikino wenda kurasa urubyumva nginga cyane ndakubwiye ngo utava huri urongera kubuje ndakunyuza imisasu baratobora dore diama dore cyo bita diama harakandi kantu kaziye muri diama abarebye nza film murebe neza bibya diama matazi ni zande murebe neza arakantu kari buzirimo ni amena diama nta kantu mwana ku ruhande dodo mubonye akantu kaguye
urasuka gusa The guy's jacked up. The guy is fine. wameze neza mufate igikapu tugende He was calling for his gun. We took his. yaragiye gufata imunda ye tugende Donald Trick The stuff? Yes. staff mwayibonye twayibonye boro You know. kwerekere muza amabwiriza Really? mu byukuri kwerekere bamanika amaboko abandi atangira gushwana reka tugende Let's move out. reka dusohoke abandi navuga rumwe wa musenzi we boro bwarashaka boro bararasana umwe baramurasa ku itama abandi akoranamo rimwe barayirashe mu ijosi irindi barirasa ku itama nibandi wa musenzi we Fucking shotgun. urandashe ugiye gupfa kama mandi yagakiranye nayo ashaka kurya boro buri mwarya boro kwe ya umbo barashe ku itama n'umukobwa bamuvanaho maski bose abaturage baramubona abaturage bose afata maski n'umundi bamubonye aracikira umusirikare aramubona I got him 7 seconds. We're late. we dusiganye amasegonda 7 seconds twacereye tugende Come on, you need Tugende. to Christ. Take care of business and let's go. ite kuri business zawe tugende bose bamubonye hari akana gato kamubonye byanga byakunda arabatanga buhamya bose bazakuraburiza What are you waiting for? utegereje iki Your face. babonye isura yawe they saw your face twerekere kumbe hakuno reka twerekere bandi aya mabandi akoranamo mukobwa bamubonye nawe arihebaye basasi abayitani mukobwa bamubonye bacika ari babiri nakari batatu hapfuye babiri hasigaye batatu abacurangaga bavuzaga umuziki biri kujya mbere bitumvikana biba agafaranga nako diyama harimo bori ndani umwanda mukobwa umujinya gasura ko umukobwa bakabonye bavuye kwiba muri banka You should have backed him up and let him kill that bleeding. mwana wakaba yakoze ibishoboka n'umurasa Isn't he? And he's not dead now, is he? yapfuye ntagarapfa yari umuhamagaro yanjye umuhamagaro ni biki uri murambwira Situation for me, and I don't like this. udushyize muri situation idasanzwe abantu bagiye kuraburiza hano nona Wait, your fucking guy was high. we ni imbunda ye byose niyo yabikoze Excuse me, did I? nyangane mwubajije ngo iki Hey, ass bag. What's on your? icyo nari nyene cyane igikapu cyari kirimo diyama kumbe muri diyama hari akandi kantu bibiyemo bajya muri vani sinzi ni agaki mukobwa navuga Fuck you, say. You nongera kuvuga umukobwa we went to shite and niwo dushyize mu bibazo niba gufata twese ushobora kuturaburiza I am not warning you again. umukobwa yiswe Alexis Almighty, I can't believe who I'm in with a fucking bamurashe ku itama key who can't even. ziba musenzi we bwatinze tugaruka muri Cape Town muri Afrika y'Epfo Cape Town South Africa ya modoka imwe tuvuye muri United States America bayitegera indege amabandi buri umwe na boro ye we tumaze ukwezi tumaze kwiba buri umwe ni 30 grand each Using it. turakoresha iki buri umwe yakoresha ibyo ashaka Just lay low for a month. You'll get the rest of your. basigaye ari batatu uko batangiye ari batanu hapfuye babiri When haven't you? Huh? wefunga umunwa n'usazi mukobwa baramuba muri groupe ni ukomeye Just shut your face for 30. wefunga umudomo n'agasura kahise nshaka no kujya kubona ni 30 ufashe nta kindi by'amadolari y'amanyamerika y'amafaranga menshi buri umwe nafate boro ye acika uko buri umwe yimenye kananga cana moto ye Days. Then I iminsi 30 nzagaruka nza kubashaka izo diamant zigurisha hamwe sasa umukobwa yari afite amafaranga ku ruhande abaye kuba yibifashisha ubundi diamant bazazigurisha bagabane mu nyuma bwatinze iminsi 10 Bring you to you. Nobody saw your face. nta muntu akubonye igisura njye bayibonye If I get popped, I go down for the job and kuba nshobora kubana napfa kubera akazi Without you, man. don't fucking go there. we wijyayo Out. I should have never njye kuva mu kazi njyewe I told you never to contact me again. nakubwiye ngo ntuzongeye kumpamagara I helped you disappear. nagufashije kugira ngo uceke tuva muri Amerika tuze muri Afrika y'Epfo umfitiye umwenda nyishyura umva musenzo ntacyo unyishyuza Guys connected. This thing goes real. umva nagufashije ngo uceke muri Amerika uze muri Afrika y'Epfo nta kindi ugomba kugira icyo unyishyura ntabwo ndi umwana nkorera ubuntu And you trust them? urabizera oya But I got an insurance policy. njye mfite insurance policy mfite unuza policy yo kumva ko ngomba kugira assurance She's flying in tonight. umukobwa araza kuzina muri iri joro arangije nta kimenyetso kigomba gusigara So, reka tugende things are gonna go. niko bijya kugenda We'll get drunk,
soak in the tub for a couple and you. Nimba ushaka ko dusinda ugenda kunda kugura amaround angahe. Ariko nakavuye nshaka. Tuzawera ejo nijoro. In town. Our old place. Saa duhuri hamwe hakera. Our old place. You used to love it there. Najyaga mishimira. Remember any complaints? Ntaje nshaka kumva. Duhuri hamwe twajya duhuriya kera. The bag. Ndashaka igikapu kirimo diama. Nta gikapu ntabwo have hano. Ko bwarakimwaka. Harimo amadolari. Shit, by the way. I guess you Afata diama. Kumbe ubu diama ni bubiri. Mukobwa zikatwaye diama. Asiga amadolari cyo shaka ni diamond. Kumbe yakuna umukobwa asizemo igisasu. Nta kimenyetso ashaka gusiga inyuma na kimwe. Kizatuma bamukurikirana. Babonye isore muri Amerika. Ahongiye muri Afrika y'Epfo. Cape Town. Wena kananga nimugoroba ngo baraza gurira abajyaga bagurira kera. Nihe rero? Katorori. Bwatinze. Kumbe muri uwo mugoroba umwe. Mukobwa yaciye muri hoteli. Amakuru ari maracono muri Afrika hose byahageze. Uwo mukobwa yacitse muri Amerika wisha polisi. Yiba bank yiba diama. N'abajura barashe umuntu naho ubwo barangije bakoranamo umuramutse mbonye uyu mukobwa ari agasora ke twakabonye uwamubona yahabwa amafaranga runaka mukamuzana ya kuri shene yose ashiraho ni uri muracaho yibye diama. Dufite sketch na gisuri garagariza je nitwa Peter nije munyamakuru umukobwa zimya televiziyo ibazo ni nk'ijana yarazi ko byarangiye kumbara cyahigwa ya agabyitaye yahunze muri Amerika dore bamurashe kwitamiza asu byaramutwitse fata ko mwaku mukobwa aritunganya ntacyo yitayeho bazazes mukobwa yahoze ari umunyamilitary ubu ni ex military yakivuyemo igisirikare kandi baravuga ngo uwahoze ari umukomando umutima warari wa wundi sasa kubera ko ikintu kitwa imboni nta muntu ujuze imboni nundi yaje kwambara umwe bwitwa bwa lens iyo yambaye lens mu maso imboni nta muntu upfa kwisikaninga ngakumenye yambara ama lens ibintu abantu batajya bahuza kuri si ni ibintu bibiri umusatsi n'ingohi niyo bapima DNA no munsi y'ururimi kereka wenda umubyeyi wawe nawe akirabona hari umuntu kumwana cya gusa handso unknown agiye kugenda azindi message hihi ko baramubwira ngo still waiting are you coming ndagutegereje ese uraza kumbe batangiye kwesha amanimero ari privé unknown itazwi saa 8:15 mukobwa yambara ubwende abantu buno bajyana muri douche niba ari robudwe ni muri hoteli ajya kurira mugenzi umwe apanze kandi ko bari buhure bagapatana ibyashara mukobwa ko yakaje agize gutyo abona manager wa hoteli araho hafi nako umusekirite azakuno arakomanga komanga ku cyumba umusekirite yewe wifungiranye I can take you to the front desk. Nakujyana imbere kuri reception tukabanza tukareba urufunguzo rwawe ni imfunguzo bita keycard na amakarita cyangwa na business card. Umugabo wanjye yasinziye arimo indani kumbaje kureba kigezi cya Kevin asohotse ahita musoma Kevin afite umugore n'abana. The hotel again. Yewe ihangane nene yasinziriye No problem. nari mucyuye sawa ntacyo binjiye indani bari kuri business zabo. I like this. Ndabyishimiye. What? Iki Hair. umusatsi wawe It's good. sa neza And I love the green eyes. Unda n'amaso y'icyatsi kumbe umukobwa yambaye ama lens kugira atajye mukuru imbone y'ijisho. Uburune bwiza we wivuga ubose tuvuge business ni cya Kevin. Did you leave me standing out there? Ucyo atumye magara ari hanze ngategereza. I was in the bathroom. Nandi muri bathroom nandi mu ndoga. Thanks for getting dressed, by the way. Ni byiza kuba uko wambaye. Emergency. Kwambara nago byari by'ingenzi cyo nyine nta kindi. You better tell me I'm getting out of here tonight. Mbwira uko turi vano muri iri joro ngo yababuritse. You know that insurance I was telling you about? Uzi ibintu gitwa senase nakubwiraga. Even better. Hari ikintu nabonye cyiza kirenze ibyo ngibyo. I'm gonna need your Mukobwa muto ndashaka impano yawe y'ubujura. Umfasha aricyo nshaka ko twiba. lock it. I'm not making this up. Ntagaro guhemukira. Ahako ndashaka umfasha twibe ball kandi ball ihenze. I may have lied to you about a lot of Wenda nakubeshye byinshi bigiye bitandukanye tugashwana sibyo muri business bibaho. but not something this big. Ntago nakubeshye ibintu bikomeye nk'ibi ngibi ndashaka umfasha nyibire ball. Mukobwa ni umujura. Yahoze ari umusirikare akivamo. Umva. Don't you remember anything good about us?
hari ikintu wabuze hagati yanjye nawe gikomeye cyangwa hari ikintu gikomeye ndakubwiza ukuri twibe boro uri umuswa ahubwo kamve hano ngende bakira urakomanza ni waraje iki inde kubera hari umukobwa undi ugiye kuza genda witsimbe ndamutereta nkamubesha kujya dukorana business genda ucika nona Kevin biri serious undi mugore umukobwa ajya munsi y'igitanda hari undi mugore uje arakingura Jessica, come on in. Jessica injira ndani kumbe Jessica yadakurikirwa n'andi mabandi Jessica na Kevin barakubitwa sasa aya mabandi sinzi yarashaka iki Jessica bazanya kuri Kevin babaretse gato Jessica nawe arakubitwa ubwe Kevin gikobwa ni ndwanyi As tayari kumbe hari undi mugabo winjiye umva mareka jendi uyu mukobwa nacaze kumbe hari undi mugabo washakaga Kevin asa yitwaje kandi ngakubwa ka Jessica kugira ngo abone Kevin sinzi baramushaka wiki nyakuba Mr. Fuller Kevin uraho mugabo sinzi ninde sasa arashaka iki find the phone mufate agakapu ko mukobwa mugasake musake isaka ameye na telefone ye check the pulse and the phone bajya gusaka isaka ame ereza telefone ye uyu mugabo wese sinzi nindi Kevin yipangiraga na mukobwa wundi ngo bajye kwiba boro haza Jessica ajya besha Jessica zana nabandi bantu baje kukabande uyu mugabo Kevin passcode ndashaka passcode cyangwa mode pass ntabwo nayikubwira kubera iki ibiro kuri iyo telefone nubibona nantu n'abamaze uraza kunyica ibyo uvuga ni impamo nutambwira kode ufunguza telefone yawe password ndakwica n'ubundi kandi ndakwica babaye cyane numbwiza ukuri urapfuta babaye ni cya kimwe uri umupfu mbwira kode yawe gatandatu komeza gatandatu eshatu byiza cyane mukobwa mwiza vuze neza arangije afata telefoni ashyiramo password byiza mugabo ni umuyobozi Binisitiri byiza cyane kumbe uyu mugabo bamufashe clipe arimo araryamana n'umukobwa ahubwo kari kayifite kandi umuyobozi aramutse igiye hanze yaba arimo arasabya ishyaka ririho byiza cyane urakoze ku bwa backup yawe urakoze kumuza n'uyu mugabo mukorana Kevin nta kintu ari nyeneye yari iyi clip yari ufitemo arayideleting arayisiba birabaje cyane ni igisebo ndi umugabo ukubika isezerano ryanjye cyane gusezanira sinyirengaho niba iki bikurikira umugabo muhimbuna ni ministry sasa mu mutwe ujya gufata kiripiki Kevin ajya gutabara sheriwe Kevin nawe baramuhondagura wa musenzi we I'm sure we can make a deal. Wakumvikana twumvikana icyo wa musenzi we kumbe ka gakobwa kari munsi y'igitanda No, I'm afraid Mr. Mfite ubwoba nyakuba Fla Deals is Deal twari dufitanye yarangiye. Now you seem to have forgotten that our mutual employer waribagiye ko abayobozi bacu bakuru bakomeye cyane extremely long arms Senator nzamwigicira kumbe ari undi mugabo w'umusenateri nawe bisa nkaho hari ibibazo nayo yagiranye n'abagabo I take great pleasure in informing him you said so. Byakabaye by'agaciro kubera amagambo uvuze Mr. Fuller, if you tell me where the diamonds are. Numbwira hano diamaziri kumbe za diamond bibye ni z'abagabo zibwe n'akakobwa n'uyu mugabo Fuller numbwira aho diamaziri ndakureka exponentially shorter. Iri joro ndahita nsohoka mu rugo nta kibazo nabo ribwo uri bucemo nunapfa urapfa muri bwo bworoshye ndashaka diamazanjye No hoya ntazo utanga gakobwa kari munsi y'igitanda mubabaze sha mwambika cyenda mwezi umwuka uravuga aho diamaziri cyangwa bamushyira ku gitanda kandi saso irakabyiga
Where are they, Mr. Umuhambira amaboko sha diyama zirihe? Diyama uyu mukobwa bamuhayeho duke bari muri Afrika y'Epfo. Mr. Fuller. Ndakubwizwa nyako bafula. We give a flying fuck where those diamonds are. Sinshaka kunesha umutwe nshaka kumenya diyama ziri. Sit in is the little electronic device. Sasa icyo nyene ntago ari diyama. Mwiba diyama uzari zibitse haraka device cyangwa electronic device kare karimo niko nshaka diyama ni mushaka muzijyane akari aka device kari hiki nka flash disk With them. kari aga flash niko nshaka sinshaka diyama babangare taraha ntago bisekeje Find this. Diyama muzijyane ni mushaka muzigurisha ndashaka iyo device iri hiki Pictures the way he's gonna die. bare magabiteka foto rukazapfa iyo device nayo nzaba umukobwa byose arimo arabyumva. Said anything about dying. Nawe uvuze ariko ibijyanye no gupfa nyene diyama. What the fuck is that? Mugabe icyuma cyambere ari hejuru y'igitanda umukobwa isasira imira mu byigari munsi ntiyataka never. Find your family or I'll have you. Ndaza gushaka umuryango wawe umugore n'abana bawe bose ndabica vuba vuba ngane imbere y'Imana. Ndashaka abana bawe barapfa nabi natari ibyo madiyama nako device iri muri za diyama diyama zijyane nazo nshaka nazo nagwa kiryaga pandara muto na senateri ubwe umubwira ukuri nazo nzabaha. Ndakubwiza ukuri n'iki gitanda cyaremeye mu Bushinwa nazo nzabaha ari ku gitanda cyaremeye mu Bushinwa bakoreye mu Bushinwa. Skewer his fucking shoulder. Umuteri cyo mu rutugu sha cyuma cyambere mbere y'umukobwa amahirwe yanyuma yomba umukobwa kureba neza umugabo yasaga nk'umwa ibanga ati gitanda cyaremeye mu Bushinwa kumbe ya device yarajya ibika munsi y'igitanda handi ari akapa kanditse ngo made in China cyaremeye mu Bushinwa ya device na ni kastika kayifashe umukobwa arabibona afata ya device abagabo bari marashaka ntaza ari iki yahoze ari umusirikare ari maneko ya bora arayibika mwisutige bigaho biraha. Do it again. Ongera bikoresha mutari kintu cyo kiramanuka gica mwisaso no kumukobwa arumita pi ntago yatakatatse nene umupfu. Hey na ma flash ariho bano bagabo baryamana n'abakobwa b'indaya kandi nabayobozi umukanguresha gukangura umugabo yapfuye kare ibanga risigaranye nde umukobwa ndakeka yapfuye boss. Ushaka kuvuga ikintu yapfuye araza gupfa ariko mvuze ngo napfe ntarabivuga ntago agomba gupfa. Umukobwa nawe ufite ibanga sasa nawe acyanutse gata karabura naye ni umupfu. Umukobwa munsi y'igitanda arika ntago yavuga. Okay. Search him for IDs. Mamusaka maranga muntu business cards turoburiye twashaka urugo rwe. And clean up this fucking mess. Muvana uyu mwanda wose nona. Sinshaka kugira ikintu kimenyekana. Ahantu hose hari ibikumwe muhanagure. Mumene ho za shampoo mwoze hose. Ukobwa munsi y'igitanda. Tayari tugaruka muri Washington DC, District of Columbia muri Amerika. Aho perezida batuye arwazaga gitondo cyakeye nako muri iryo joro rimwe Nyakuba senateri ari telefone gukeneye Nyakuba senateri munyiyanganye turi mu biri bayobozi ndaje Araka Morgan Freeman. Do you have it? Uramufite? Not exactly, sir, but the girl has been handled and the video has Nyakubahwa clip yanjye yo nabanje kuyisima umukobwa yamaye telefoni raised on that front at least. Gucyo tarabona Video is embarrassing. iyo clip irasebeje. Drive is treason. Kubera ko byagaragara nk'ubugambanyi. Drive iriya nuza flash nibwo bugambanyi bw'igihugu. Sasa abagabo basa nkaho icyo bari bashinye yari clip na flash. Flash iri amabanga y'uburyo bashaka kugambana igihugu cya Amerika. Iyo flash irakenewe. Hari imipangu yabo y'uburyo bashaka kugambana leta y'iwabo. Muzane flash. Umukobwa bana wa mukobwa apfuye mu isakame yari ari makabunda. Find it. Biba byiza mwashaka iyo flash akiri kare. I'm confident. Icyumba tugiye kugisukura nitumara kugisukura turashaka aho flash yabiri. Umva flash mwakorana. Nyakuba flash uko nabivuga sinzi uko nabivuga gusa checked out. Yacitse muri hotel kumbe senateri ni uyobora no mugabo. I'll call you. Ndaza guhamagara nimara kumubona. Ndashaka aho bakorana bose tubashyire hasi. Uyiri muri Amerika umukobwa ari mutunga. Nyakuba Washington. Are you there? Uri kunyumva Nyakuba Washington? Kumbe ikigabo cyitwa Washington.
kiramureba. Ha, ni ibibazo. Kireba umukobwa ntabwo akoze mu mbaruso nta sasu ririmo. Umukobwa n'umupfu. Bigeza cyane. Ikigabo kivana umukobwa aratangira sasa. Uyu mukobwa n'umupfu. Akanze imbunda nta sasu ririmo. Dore ngo aratangira muri hoteli. Amabandi yose avayo. Bose n'aba agent ba CIA. Ha, umukobwa arakwepa aza ku cyumba cyawe yararaga. Arafitwe tu. Umugabo aza yitonze. Nangingimira, nabwoba, ntanda y'umujinya. Icyumba cyafunzwe nyiracyo yasohotsemo. Arakurikirwa. Araje nta sasu ririmo. Ikigabo cya mbere isaka migwa hasi. Agishyiramo ikirenge. Kumbe kureba neza magazine iri mu isaka mindani. Magazine birimo amasasu. Backup muzana umuduho ubufasha kuri 11th floor kuri etage ya 11. Ahamagara abandi basirikare. Umukobwa ari mwababonye niyo baraburiza bari muri Afrika y'Epfo. Avana mu magazine y'amashize amasasu gukurura isakami ashyira mu magazine. Terasi kirenge wa musenzi we afungaho. Kirandashe mwana. Indai ndashe ku kirenge mwana. Kumba abandi ba agent baje gutanga ubufasha. Yewe nibiki biri kujya mbere bana? Ni Ebola outbreak. Ateye Ebola musubire mu byumba byanyu. Wangu ntago nyeneye kurwara wangu ndaje. Umukobwa aratangira. Umukobwa aratangira dore ngo hey. Boss avayo. Bamwise Mr. Washington. Mugabo gusetsa ingufuri ntacyo titwaza. Umukobwa ari mu cyumba indani dore ngo aracika. Abagabo bashaka gusenyera leta yiwabo. Ageze gutya bakize ipata. Ibyitwazo byo ni byinshi. Ibisetse ingufuri ntacyo titwaza ingufuri aracomora aravuna. Binji indani umukobwa aca mu cyumba. Turore. Ndani barasaka. Kumbu yagize gutya torisaka meni boss Mr. Washington. Mukobwa sha uyu musenzi rw'urukobwa rwatubonye sta. Bandi baracaza. Mukobwa waza mu gisirikare. Baya! Dase gikobwa mu rutugu. Boss. Hey. Kugera hano kombe cyabanje cyari cyambaye ga. Ibigaga. Zagaza umwe zo zitagaragara. Hano hari imbunda umukobwa yasize. Aye. I really need to get off. Kumbe imbere ye uravuga iki? Wina na muginga we. Mukobwa mugwa. Hindukira bastard amwambura imbunda ye. Abandi bavayo. Muranda sandarasa mugenzi wanyu. Mwitonde. Nimuzane n'igikoma aho ngaho. Hatagira uzana igikoma. Munda samuhereza. Boss avayo. Hatagira unatekereza kununga imbunda. Mugenzi wanyu no umupfara acombagira. Wow, umukobwa uzi gukora kabisa. Wayobye mu gihe kiri mu mwanya mubi. Nasanze imbunda mu cyumba cyawe. Victor SP1. Baita Victor SP1 custom edition ni imbunda igezweho. Imbunda ziza. Pros gun. Imbunda wa professional. So now mukobwa ari maragenda yegera sanseri. That you are part of Kevin's post. Ndikumva usanga ufite gahunda na Mr. Kevin. Maybe even that. Uri nagatangaza. The new services are so. Hama hamwe wa mukobwa we. Kind of sloppy though, wasn't it? Sanga ari maragenda buke. Sloppy. Sloppy. No, your face is vaguely familiar to me. Ntagaruka mbere mukobwa muto duhuye. You would have remembered me. Ese nagunyibuka. Wenda. I would have remembered that time. Iyo karuvati yawe ndayibuka. Areke karuvati umukobwa ashaka gufungura essence. Amubwira karuvati. I think my tie is the least of your problems. Karuvati yanyu nabibazo mufitanye. Baye musubire igihe cyamwe n'umutwe. Umukobwa essence irifungura. Yinjira indani. Dukubita imbunda. Bamwareza amasasu yikinga ku ruhande. Tayari agiye kumanuka. Arafitwe tu. Mukobwa no muhanga, she's good. She's really fucking good. No muhanga bimya akora. Reka tumanuke natwe. Baca kuri sanseri ya kabiri ahinguka hakuno. Ni yagiye kuri etage yegereye iyo bari barimo. Arasohoka. Bikaba arabitegereza nibyo arebe ko bisohokera kuri iyi etage. Sanseri yifunguye afungiye acaho muri hotel. Abagabo baza bitonze imbunda bazibitse n'amakaruvate neza cyane batebeje. Mukobwa sana warebye filime nyinshi sha. We muconga n'umwana mesikariye.
abari baje kudufasha go back up. Umukobwa aca mesikariye koko nkuko umugabo yabiketse, kumbe munsi ye bigaho ku mesikariye. Ya kimwe kiramubona kirazamuka. Umukobwa ni ex military, yakivuyemo, yahoze ari umukomando, kandi baravuga ngo once a soldier always a commando. Uwabaye umusirikare rimwe ahora ari umukomando. Hari icyaje umukobwa araha, barazitungana titika twumva. Umukobwa cyacu mubona arenga arafunga, azaho bafurira. Ni muri hoteli, arangije imyenda yanduye araho bayicisha acamo, dore ngo aramanuka imyenda yanduye ahica baka kubyenda. Mani himbazwe the laundry room aho bamesera. Umukobwa aza gushaka ibyo yambara, rebe ko yabona utwenda twamukwira, ahindura imyenda. Kibunda cyashize amasasa arakijugunya, bata yambona yabyabigabuna na amasasa arimo ibinacyo byamarira, arabisiga aratangira. Murambona tu aza seka, koko tutakuzi hano. Kobwa rya rege akintu gitsi, kumbe rimwe mu bya bikorwa by'ibyihebe kiramubona ari maraca. Hello. Skybridge headed for the park. Ari kuri Skybridge, ari marerekera hakurya. Mumwe ngomeke. Kobwa aratangira. Ari marazira ibyo yabonye nawe nibandi. Mubandi. Yewe nare ngomenya amazi. Aza ku modoka iri bifuro. Maraha. Ntago nakayogeje. Mukobwa cana imodoka nuko yisetsa. Na rufunguzo rwaye afite aratangira. Kubita reverse, mukobwa imodoka arayumva icyo twara arakiza. Dore gukubita reverse ahantu nkaho hari amakorosi nkayo. Mukobwa aratangira no gucika. Kumbe bigabo nabyo ni byatinze, biramukurikiye imbere ye. Ari kuri reverse bo baje, barimo baragenda bareba imbere. Katurore bari maragenda areba inyuma. Raka icyuma twara aracumva. Saje baje, mukobwa arakurikiwe. Bigaho biri imbere ari inyuma, nakari imbere biri inyuma, arakurikirwa. Babanga government sha ka flash n'ugafite kari uburyo abagabo bashaka kugambanira igihugu. Ageze hano abana bo batambikira, ibigaho biraporomoka ku bitamo y'imbere, atangira sasa avana muri vansa cyami y'imbere, biraporomoka bica hakurya birakomeza mu makorosi, waratambeka ajya mu muhanda muzima. Aracyari muri za parking Katurore. Birongera biramwomeka. Faya kigikobwa gishaka kuraburiza abantu. Umukobwa yambaye igitsa kandagira umuriro. Modoka arayumva, dore buri yaca kuramashiramo feri yamara yifata arayumva, arongera atera reverse, agarukana ibigabo sasa bararebana. Dore ngo imodoka zirarebana. Modoka ebyiri. Umukobwa namwishimiye, bihebe baraha. Umugonga sha yakase gato bicaho, arakomeza biragonga, biparika nabi. Boss bamukurikiza umuriro nka cyagitsumwe kurikizwa umuriro. Kobwa baramurasa. Kobwa nava kwizima yubika umutwe, yahoze mu gisirikare. Kumbe hakono senya bugugu arimo numva umuziki. Mukobwa cyajuru yindi modoka binikira. Yewe umukobwa arakomeza, umuhanda bawufunze. Mu kuwufunga agonga kamwe polisi bahagararamo ntabyitayeho, aratangira. Bigo biracyaza, biragonga. Binikira airbag kubita umuntu. Umukobwa afite ibibazo nk'iby'ingurube yahungiye muri Iran cyangwa Afghanistan, ntaho yacikira. Jojo rimwe umukobwa arirukanka, umukobwa ariruhutse. Vanaga pekombe imodoka yibye, harimo dupepope. Kureba neza harimo nagatebe k'umwana. Banza yari ya mama na papa n'umwana wabo. Banga mwihangane nawe utagira ibyago. Feruje zirafunga. Feruje gufunga zicamo zifunze. Sasa ibibazo bigwira umuntu. Ibibazo bigwira abagabo, abagore bituramiye. Yaciye muri feruje zo biri mu mutuka tarebye, polisi nazo ziramwomeka. Abanyebibazo baragwira. Sasa na polisi nazo ngo dore ziromeka. N'amabanda ari inyuma. Ibibazo biraha. Tayari yaciye muri feruje. Engaging in confrontation. She's not responding. Umukobwa nagari kumva. Hagarara ntago yahagarara. Pull over wapi.
agahagarara ahagaze abo bantu aramubona polisi nizibijya mbere arakomeza pull over I repeat pull over hagarara pull over niparika ku ruhande wapi mparika iki mwanda imbere ye araba bitambitse umukobwa nahagarara wenda zapfurundi tu polisi bakira amabandi yambara polisi muticu umukobwa ataraduha flash mwuka apfamwe polisi mukobwa imodoka dore siri kwentegere modoka iparika nabi babandi yaje mwana ntawe utarwana n'amagara wangu urazi reka ndaje avamo kandagiye ibirahure reka ibyo ntabyumva magara ni cyambere boss avayo Mr Washington abwira abagenzi ni muntu waye mukurikira umukobwa aracyakurikiwe aza hakuno mwirigara aratangira ibirahure byamujombye gusa ntabyumva uzi cyo bita ubuzima Mr nawe afite amatsiko iyi flash kwanza iri hiki akomanga hakuno ninde abantu yikunkomangira kumbe dore kimwe yabanye diya amafilimi itangira ase kuri kuje kunera mwijoro kingura umuryango ndakwinjinze just let me in please That's new. I don't nagatangaza nago nagukingurira fungura umunwa fuke fungura umuryango choke on it, you dumb bitch. barurayo nago nagukingurira wakorera ibihumbi 10 masegonda gufukanda pesa ugafungura umuryango gusa ibihumbi 10 10 grand ndayaguha nayakuzani yanyereke kobwa kora mufuka ibihumbi 10 ngibi no nagukingura umuryango gusa mabanda zaho yenjiri gira vuba I'm counting. ndimo ndabara Who's after you? barangurice ndukurice wana nta polisi naguye kunzanira hano umva we nagara polisi ni ba cleaner abasukuzi baje gusukura Kevin barimo aramiga ko nabonye bishe Kevin yumvishe ko bishe inshuti bishe nde bishe Kevin Get in. injira mwana amafaranga arusha kuyihorera kingurira umukobwa kurikirwa n'amasasu ba agent baje Raka Cow. Masuri meza wow urakoze byo bya bihumbi 10 yabiki Always knew you were so. ikiriyo cya Kevin ryari ni vuba ikiguryo mvu gicucu I barricaded the door. muryango nawufunze Heavy artillery? waba ufite intwaro zikomeye Just what the law allows. wa mwana ngufite umwambi wanjye umwe nigumanira Don't worry. gifite rumena amabuye Nice. giza cyane Thanks. urakoze Something though. cyo nyene kindi uravuga bizima You going somewhere? With your face. harababugiye nabo twamaze kwibadiye amaturaga banange ngiye kuva muri Afrika y'Epfo nikomereza bakiraho I need your laptop. nyine laptop yawe Fucking laptop. na laptop njiri Desktop or fucking shakira desktop cyangwa tablet iPad Please tell me at least have a phone. bas telephone jya mu cyumba cyangiriyo in the back urabona yo telefone mwana basenzi bishe mushuti kanze mbayitane babone turimo akora ibikingura umuryango nzaho bihishe sha ndabayitana Come. kiricara Your phone call. genda uhamagare mwana ndahangana nabo tujyora kisindiye Caravan. shyira misasu rumena amabuye imanyura agatuza hakurya hakuno yicara mu ntebe imbere y'umuryango hagira uzase kobwa zakuno mu cyumba kuri telefone ahamagara kumbe guhamagara yahamagaye umugore wa Kevin. Hello Penny ni Alex aramukupa sasa bapfa ko basangiraga abagabo basangiraga umugabo umwe ashaka umugwe agashaka guterwa ko yumva ikigabo kigamba kiti Kevin zica umugore n'umwana wawe nutamfasha ngume flash ayongera ahamagara umugore wa Kevin watu bari katuvira mu buzima umva banzu nyumvi wagiye kure umuryango wanjye ndambi y'umwana wawe oya nagari byo umva we n'umwana muri mu byago mugomba kuva mu gahungu ziba wibyivangamo shut up Kevin has a secret hiding place. umva Kevin after anajyatse umugabo wawe Don't you worry. nogera ikibazo He's got bari mu irasha mwenje des He keeps things in there. hari binajyatsimba mu rugo wawe gusa I ntazi know what you're talking about. sinzi ibyo uvuga You know exactly what I'm talking about. ibyo mvuga ndabizi There's enough there to take care of you forever. There should also be a package for me. hari igipfunyika byanga byakunda afite mu rugo iwanjye My husband is out of your kind of business. mugabo wanjye avuye muri business zawe Hey, you like the house you're living in? wavuye muri iyo zurimo gahunga hakiri kare Think you got the money for it, huh? niba ufite amafaranga ava aho ngaho niba ufite umugabo wajya abika amafaranga uyafata ugende Got that bank yesterday. ije mwibye bank
mwari babiri Promise me. yaransezeranyije kumbuyu zana igipfunyika w'umugabo yabitse ibintu byawe I am not bringing. nta kintu nakuzanira. This isn't about you and me anymore. ibi ngibi ntabwo biri hagati yanjye nawe, ntabwo tugipfa umugabo we naramuretse. He is my husband, not yours. n'umugabo wanjye ntabwo ari uwawe. He chose me, yamisemo. And leave me alone. Vana ugende nonaha. Mudamu akupa telefone. Tajyara umusenzi. Shyira telefone hasi. Gwino sha. You gotta have another piece. Waba ufite n'imbundara? Got it. Rubbish mwanda ndayifite. Mwinji ndani bavandi. Join the party. Twenje mu birori. Kumbe mbere bashyize urumuri. Mukobwa n'umusirikare umugabo arahaguruka. Tubyine inyuma ye. Fire sniper. Masasu mu mugongo. Bagabo babona kwinjira ndani. Washington imbere n'abagenzi barahiga umukobwa uyu na flash. Umukobwa ni muri iyi nzu binjirira icyumba kiriya sha. Buriya abazungu arukuntu agenda agafata ikintu cy'igisare kirekire gihurutuye. Umukobwa ari wana munsi y'igitanda rumena amabuye. Oh, that was subtle. Yaragatangaza. Sense of fucking finesse, huh? Bwongi bwawe bukora buti. How don't cover. Bazi uje kuranda musenzi we. Kureba munsi y'igitanda dore ukuntu bagipfumuye. Umukobwa za wapi? Kureba hano yakinguye idirishya. Niba ari yaciye numbaze. Yeah. Mugabo arebye hano hari telefone yakoreshwaga. Bahamagaraga ndi. Ikigabo cyabwiye Kevin ngo nzica umuryango wawe. Nimero yahamagawe kanze nyihamagare. Arahamagara. Kumba umukobwa dore kuri parafu. Umudamu nawe wa mudamu Penny azaho umugabo watsimba boro n'amafaranga n'iki. Akiraho icyuma cyaramanutse kimenyekira uri cy'imodoka. Telefone uko yagasonnye akana kajya kuyitaba akana ka Penny na Kevin. Telefone irasona akana kajya kwitaba. Mudamu afungura parafu. Aho umugabo wajya atsimba boro akana nakaza kuri telefone. Hayo. Hello. Hello. And what's your name? Witwa nde? Michael Fuller. Banta Matthew Fuller. Kumbe yumva izina ryawo umugabo Fuller. Kevin Fuller. Akana kitwa Matthew. Michael Fuller. Bite Michael. Johnson. Banta Johnson akarakabeshi. Calling from the telephone company. Mama gaye rwose nkora kuri Pigo muri telephone company. You sound like you're a very big boy. Uravuga nk'umwana mukuru. Yego nyakubaho. Mfite imyaka 6. Ay 6. Kabisura umuntu w'umugabo kabisura kuze. And are you a clever boy, Matthew? Uri umuhanga Matthew? Cyane. Yes. Cyane uri umuhanga. Just how clever you are, shall we? Nemba uri umuhanga reka tubigerageze. Kumbu yamwe kiraro cyamupfumuye. Harimo arava. Ngiye kuguha akazamini little test, agatest gatoya umbwire. Ego. Mudamu avana ibyandiko by'umugabo we. Avana igikapu. Uyu namaraso iri marava kandi kigabo kiri munsi y'amaraso ashaka kugakwishwa gataraburiza. Maraso. Know your full address. Mwana muto wabuzi adresse zaho mutuye neza. 7415. Asasa abazungu bagira imihanda 7415 Green Avenue. Aho niyo dutuye. Amaraso aramanuka umugabo arahindukira aca mwishuka Imana ishimwe amwe barashe. Umukobwa ari kuri parafu. Ukoze neza. Hari ikindi kintu ushaka kumbaza? That's Wow, bye ni byiza cyane. Rero tuzongera tuvugane. Nzagwa n'impano ninzi wanyu. Byari byiza kuvugana nawe, urakoze kandi. Akana karaburiza famiye kavuzaho batuye ikigabo kiramenya. Sawa. Ureka tugenda kikare. Tujye ku rugo rw'uriya mugabo Matthew tugende turebe umugore n'umwana aricyo badutangariza. Kumba umudamu kuzana igikapu yamenye ikiraro cy'imodoka. Igikapu kirimo diyama z'umugabo we. God, Kevin, what did you do? Kevin wakoze ibiki? Mudamu abonamo diyama. Kureba neza diyama zisa n'ibirahuri byamenetse. Fasha karawure. Uyaza fata telefone. Amagara mudamu Penny bahunga akirikare byabaye byose yabyumvaga ibwo byamagaye mu rugo. Akana karitaba. Mudamu arakupa. Sike. Yifite ifuhe ryiwe ntagatswe ari kumutabara. Mwanda. Aziko ashaka umugabo we. Kumba ashaka umutabara. Dore ngo aratangira. Umudamu kuzi muhira. Fata ibyandiko.
kabundi ibyandiko harimo iki arafungura umena hasi umugabo afite passport itari imwe umugabo wanyetunga passport ebyiri gute abone aka gakobwa kanoza ka Alexis komba umugabo ashaka gungana n'umuntu ya mugore ntago ibinabyemera niyo mpamvu ari kuzinsaba byose aratsimba nagaze ko umugabo yapfuye kare ashaka kunca inyuma mama mwanange Matthew Good. Do you want some food? shaka cyakura shaka kurya How about some crunchy chicken? kira hakuno Yeah. mbega byiza Last night? Yeah, I forgot. yego nabyibagiwe Mommy needs fine. so ngaho vane ni pe byawe si byari kubanza urye uyu munsi the trip around turi bujye gutemberera kana kagiye kurya urugo kobwa ashaka imodoka re burya yajya gutabara akirabone Evode yaparitse moto Evode mavi banza funga ketch fresh hey wow shane bwanye virwa rwamagana mu cyaro nibwo nyivayo aza gufotora umujyi kobwambara kasike Evode arebye neza bamwiba moto mukobwa aratangira giye mu rugo rwa Matthew mudamu afata imyenda vuba vuba afite za diama nazo yazazigurisha reka ave muri urugo tu kujyana buri umwana za wapi ntabwo yararye umwana imbere y'upupe man shinga Matthew tugende hari abantu bari hanze nguki ndakeka bakuri inyuma kureba neza bya bigabo ndama fata kana aratangira urahongeraye madame imbere ye cya kigabo mwaramutse ihangane turakuzindukiye madame mu mutwe arahwera That's what we're looking for. nibyo twashakaga telefone irasona warwana iziba mama afite ubwoba hello mama One moment. makanya gato Matthew wachana we On the phone. hari abantu bakuru bamagaye wisakuza What's the situation back at the hotel? situation turimo tuyatunganya kuri hotel We're ready to dispose of the garbage. mwanda wose tumaze kuwutunganya ndagera minute 10 I'll be back in 10 minutes Could you clean up here? n'uyu mwanda muvane hano ari urugwana na nyina mu bayitani no mugore umukoresha icyo mushaka mwamufata ku ngufu mwakora iki byo mushaka ryo mukora papa ni hehe Magic. nagatanga tragic warabeho Matthew tuzasubira mwana muto Few minutes to kill, so to speak. ufite iminota mike yo kumwica nakabyishimiye I'd like to spend a few minutes with her. gusa ndashaka kubanza mwicunde baho ku ngufu kana karangije karatangira genda banza n'umwana Go get him. genda uzanikira cyane go get him mu nyubako ndani kana kazana bacanira umuriro aho botera They are kid. mwana muto soka mindani Not up there. na santa uri mindani It's a game. check ibyari imikino ndachaka ari imikino aratabaye kivaze ku mutwe ukobwa no murakare mavi bastard we yarari wazo mu gisirikare ku kigabo barahangana mukobwa nta mikino box gifata kagura ravuna mudamu arikije kumufata ku ngufu ku meza kibanza kumuniga ndakwinginze mudamu arataka ngwino wakana ngwino ndani van irukanka wishe mukobwa musirikari yo ninkokora kinja muri garderobe kivuna amaboko bijari baka hakuno kirahwera we no datuza icyo ushaka muri gisi Now that you're newly single. bungo buri singo nacyo ricyo ngiye kuryoherwa n'ibi ngibi gitangira gufungura imyenda kana karimo ndani kumbe ntago kirapfa cyambara umukobwa cyuma kirore ku mukobwa ntago nshaka uyu mwana abone ibi ngibi ngo iki ndimo ndakwica se oya umukobwa afunga garderobe cyuma mu mutima wa muginga we
Rwanda bastard. Umva, ndashaka guma ndani sibyo utavamo paka nza kugutora sibyo ndagaruka mukanya afungira kana muri garderobe. Funga umunwa ndashaka ngufate ku ngufu nuvuga ndica umwana wawe utanavuga kwanza ndikumva. Funga umudomo fata cya gisongo kuri cya mukaragi kumbe kimuturuka inyuma arakwabuga cyaka kushanda shubwenge sha. I took that idiot. Abyumvisha mu Rwanda kuva kare yari imbere. Right. Uri kumva? Uri konyumva? Gisongo mu kirenge ukobwa nava kwizima. Hangana n'ikigabo kimurusha ingufu. Urabuja gatura itupfa. Drop it. Kiri gisongo hasi. Ukobwa ni yumva. Oh, you want to play? Shaka dukina sha. Shaka gukina nanjye. Bana yicuma nawe. Cyoma mu rugongo gongo. Aibe. So ucineye. Ukobwa ni ndwanya. Ukubita urwuma. Dukirenje rw'umwana rwo rwuma. Kurutwe. Mena umutwe. Wamasenze. Bashaka kumfata ku ngufu. Werekera yapfuye. It's okay humura. Hey. Yari yasanye ibintu by'ifu asangwa wamushaka kumutabara. Mwana wacu Matthew. Kumbe aruwazaga. Mr. Washington. Yego. Mr. Washington. Waramsije kwa Washington. Apologies for hanging up so abruptly. Bihangane kuba nakupye bitunguranye mu gitondo. Something of a trying day. Arabyo nageza gukora kumbaza kuri ya hotel imwe yo muri Afrika y'Epfo amwe hari imirambo bababwe ngo batunganye imirambo. Of the drive. Abarwa n'ijoro ryashize. Drive ayibonye wonyine ko banagunda ayibona. Apa kuninuza buretse gukingura. Nabakoze muri Afrika y'Epfo. What went wrong? Mtesho cyavutse. Fuller's associates. Arumwe mbakoze ba Fuller twakoranye no mukobwa ye no ex military yahoze mu gisirikare. Suppose I should thank you for coming back for us. Ndakeka nagushimira ko baje no kuntabara. Je n'umwana wanje. Or even, you just saved my life. Kevin yaranabaye nawe urantabara. Wakoze. Ironic considering all the times I wished you dead. Uzisho nifuje ko wapfa kubera Kevin. No, he didn't. Kevin always preferred the easy way out. Kevin akunda koroshya ibibazo. Take it instead of earn it. Mukobwa za kuri machine yewe nibiki kuri flash arayicomeka. Machine abanzirizimye. Still unless I kill. Bishe Kevin umugabo we byarangiye. What's on the drive? Yo flash iri wiki. Dear, but we're about to find. Nago nsubira gusangiye kuri ako umukobwa nari nazi biri kuri flash. Flash irafunguka. Flash irafunguka. Kumbe mufungukira flash. Flash yifunga bahita bayikurura arayicomora. Turamusi dufunguye flash bahita bamenya aho turi nayo bwayo bakayikurura. Nago najya gucuma kuri machine. Matthew meze bite? Kugera hano afatamo umwe mu mirambo. Politics is logistics, son, and wa musore nditse natera ingende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngiye biramutse bizambye nanye nazamba wa musore gira vuba mushake flash. I do have a plan. Mfite umupango nyakubahwa. good. Giza cyane. Run it by Doug when he gets there. Sir, I can assure you. Urabi ya Doug your flash niba ndakubwiza ukuri. To send Mr. MacArthur. Na mpamvu yo kweza nyakubahwa Mr. MacArthur. We have the situation well in hand. Situation turafite mu moko yacu. Warafite koko. Oh, good. Giza cyane noneho. Use the vacation. This business has him a little upset. And now. Oh, nyakubahwa Mr. MacArthur ashaka kuzanga akatubangamira muri business zacu. I very much look forward to working with him. Ndimo nategeza kuba twakorana nawe ubwe. Arundi twa MacArthur badashaka kwinjira muri izi deal kandi ngaje muri Afrika y'Epfo gushaka iki flash. Have a good fucking night too. Azana yabagize ijoro ryiza. Kumbe dore ya mirambo kuntu bayizanye. 5. Subire mu minota 5 barahamagara. It's all under control. Byose biri muri control. I detect some frustration. What down, Mr. Washington? Nyakuba nashidika nyakuba Mr. Washington na ufite ibibazo. How did you? Does Rita? Nigute amagaye. Nafashe telefone y'umushite wa mukobwa hamagaye cyane uza cyande cha Washington. Sure you're alone when you give away your best tricks. Ndakeka imipango ye myiza cyane natangiye kuyinjiramo. Umukobwa arashaka kumenya kuri flash ko bari kuyicaniraho barashaka wici. Umva uri nakubaza. Doesn't reveal her secrets. Umunyamajinade agaragaza ibanga rye. Cyo gisongo mu muntu. I'll be a good sport and give you a head start. Umva uyu ni umukino turimo mwiza biratuma umutwe ukora cyane. Tell cops are on the way. Yaba ndi wowe nagamaga ya polisi. Pops, even if you were. Amamvu yo kwamagara. We'd be out of this hotel. Iyo mbane nagasohotse muri hotel. Sasa umukobwa amenye ko umugabo yagiye ku hotel. Umukobwa ni umuhanga.
bazana imirambo bayizana mu ipfunyika bayisora muri hoteli. Umukobwa acana moto agiye kureba ikigabo. Iyi flash iri iki? Umugabo yamenye ko mubyatwaye flash tarimo. Banaga telefone biramucanga. We ntukoreho hano. We toka. Neza ko ntaki. Mirambo yabo muri butu. Bamwe barasiye ijoro ryashize. Yeah. Harimo n'umunamba wa Kevin. Mirambo barayipakira. Funga imodoka. Umukobwa abanyibamba. Kumba umukobwa impande ya hoteli. Barabona berekera. Tayari n'icyo yabakurikire. Amenye bagiye berekeye arakurikira. Flash rock tugan. Bagabo berekera imisozi. Na warakurikira. Motara yumva. Cape Town, South Africa. Bajya mu biganda bishaje. Byitwa mu warehouse. Usanga uruganda leta yararufunze. Mukavana mu mashini yanyu mukagisiga kiraho. Niho baje. Yeah, done. Hey, Mr. Jefferson, stay here. Then can we get me to the friggin' doctor? My foot feels like it's gonna... Bandashikire nyakuba nun. Bachita cha Jefferson. Forget it. Yebagirwe boss. Forget it. He's right on the edge. So if you think he won't throw you in along with the garbage... Boss ni umusazi. Niba udashaka kujugunya mu myanda ufunga umunwa njye kumuzana ngo byabakora shinga ushagwe mbwakiri kare. Funga umudomo. Ngomba umukobwa muri yanyu bakemwe. Abana cha Jefferson cyasigaye hakuno cyonyine. Kambanze ngurure bure wangu. Chani tabi. Kwa wakira telefone yasona. Alex, I need to kumva Alex. It's about the diamonds. Wa mudampa ni byana diamonds. I can't talk right now. Ntabwo navuga no chika. Cyano dashirimo indani. Ndanumvisha avugana. Cha Jefferson kivayo. Jefferson. Kumutwe. Meeting like this. Ndambiye kujya dura tumeze gutya. Open. Fungura umunwa. Fungura umudomo. Ahumana. Bamuginga we. Rutwe. Kobwa zakuno. Aza mu mirambo. Genda yireba. Kumba abagabo bagiye basukura hoteli. Bona murambo wa mushuti. Boramana kandi gakobwa. Kavana hurutwe. Fata umutwe ushyira mu gikapu umurambo. Nzawukenera umunsi umwe. Yeah. Where is he? He probably went to... Ariye. Ikigoryi cyo kiri kumwe n'umugibu wasanga cyanagiye. Kumbe cya Jefferson ntibazokira umukobwa ni munsi y'imodoka. Dupakira imirambo tuyijyane shaka kuyitwika. Haraho baza gutwikira imirambo kutugare. Bashyira imirambo kagare. Ya bashyira n'ikindi gihimba. Boss afunga imodoka. Aho batwikira imirambo yabo nibashaka ikimenyetso gisigara inyuma. You think we'll see her again? Cye kuriya mukobwa tuzongera kumbona. Ntago nabishidikanyaho. She wouldn't risk it. Kuriya mukobwa ntago yakongera kuriskinga. She would. Ntago yabikora yanabikora nta n'uwanamenya. Murambo wa mbere ndani. Bakira telefone irasona. Talk of the devil. Kobwa dore tujye kuvugana. There you are. Ndakumva. Hello. The hotel. I didn't miss. Ntago kumbuye. Ntago nyina kumbuye. No, of course you do. Ndashaka dukine. It's our girl's best friend after all. Mukobwa nshuti ya magara ni ufite diama. Ntago bisekeje. Please. You know, this could be a mutually beneficial relationship. Oh, now you want a relationship, huh? Ufitanye isano nawe ushaka kujyana isano ho yarekera. Say we're falling in love. Arana bare marakundana. Love this. Kunde bingibi. Give me back my diamonds. Zani izo diama na kindi. Not actually yours, are they? Izi diama nangari za inizanjye. Kumbi cyabonye diama. Ndashaka diama atari ibyo. Ndetse abagenzi be bose. Diama ubu nizanjye. Zime senator. Atari ibyo flash ndayifite igaragaza ibyo senator arimo arapanga senateri wa Amerika. Then call Kevin's murder a breach of contract. Ndabashyira ibigo bigiye bitandukanye mwese.
madiyama bibe nko kunsaba imbabazi zo kwica mushito wanjye Kevin. Can I get them to you if nzikuzanire cyangwa uraza kuzitora? Sinzi aho twahurira. Reka mbanze ngo ka gahunda umenya aho turi buhurire. Kugera ku modoka. the diamonds in that car? Banze urimo ashaka diamond muri iyo modoka. He's sorely disappointed. Nagatangaza kabisa niba ari huri. Found just what I was looking for, and he'd like to say hi. Kamanze ngusuhuza. Asama. Say hello to the nice man. Suhuza mugenzi wawe. Akizimunda mu kanwa. Ngo nguki? Aravuze ngo mukizimunda mu kanwa. So, let's make a deal. Reka twanze twumvikane. This piece of shit for my diamonds. Uyu mwanda wawe urawemera ngusubiza cyangwa ume diamond zanjye? Umwanda ni cyaje kizimunda mu kanwa. As I don't really care whether you turn him into a Nago mbyitaho nushaka umwishe nacyo nge nitaho. gonna be doing. Uwo naca mbwi imbere yanjye mfite abakozi benshi. So, I will give you your diamond. Ndagwa diamond. You're so fond of calling them. You give me the drive. Urama flash drive. Atari ibyo na diamond nguha. Kumvikane. Nago ndi kumvikana nawe. Ufite amasegonda 5 kuma diamond zanjye. Nige waziyibiye. Banta? Eura agatangaza. 4 3 2 Doesn't suit you. Nago bikubereye. 2 mahirwe ya nyuma. Don't think you're this cold. Nago nacaka ufite umujinya ugezeho. Sawa. Rimwe musasu mu rutwe. Ubu ngabashaka flash atange diamond. Ari nawe mbonye ntago mubonye ntago namubonye. Stop that fucking horn. Bana ihoni bana. Kugira gutya babanya ihoni. Mwanda ku mukobwa bateze grenade igisasu. Mukobwa numwicanyira aho. Range Rover bari barimo. Mukobwa yabasaranye. Nta mikino bishe Kevin. Damn, she's good. Kobwa no muhanga. How is she? Kobwa riye. Ntago nakubeshye. Full of surprises. Kobwa afite utangaza twinshi. Mugabanza vana mikote. Mukobwa abereye amenyo ya ruguru. Ayaya arahamagara. Rongera arahamagara. Mukobwa manika telefoni imira musonena. Right this way. Ndi hakunino. Damn, she's still here. Mukobwa aracyari mwana ndani nta nubwo bafite. Telefoni uko yagasonyera imanika bayumve ka gihari. Nta bwoba. Nakubwiye wabaye musirikare rimwe. Umutima ubukiri wa wundi. Ararasa arabakanga. Once a soldier is always a commando. Mugabo arazamuka. Gakobwa kakamwe. Ndani. Peni ni jewe. Umva ngura umupango. Sinzwe na peni bari gupanga ibiki. It is you want. Ebyo shaka biri mu ntoki zanjye diamond azifite. You're gonna have to come and get it. Ugomba kuzuka zifata niba uzishaka. Anytime we were properly introduced. Nejo gihe tugane neza tuvugane neza. Face to face. Turebana mu maso. Inyuma ye mukobwa mufatira yimbunda. Bamuginga barabuja gatondere kura karvati manuke. Is this face to face enough for you? Barabana ko na maso ku maso bihagije kuri wowe. Oh, you do continue to delight and amaze. Kobwa mutonyeye kutakomeza kunkuntungura ngibigeza. Piss me off. Bimuransaza. I really can't imagine why. Sinakwimagine impamvu ari wowe. One more step and he takes. Utari namwe mita mu mano nta mikino kandi aho ngaho. Mukobwa mu mugongo. Arafitwe tu. Rigiza kara akajyaki. Kigabo kiri hanagura. Umukanguresha. Baramuhambira. Kubitisha umuriro no kumukangura. Kobaka mukanguye. Clothes. Uyangana bwo kuvana imyenda. He was a little mukobwa Clinton enthusiastic in. Yarari mara gusaka kujya rebe flash drive iri hehe. You care for a game? Go. Sumo cyane cyaho ukeneye. Genda wirya agapangu. It's your sense of elegant repartee. I'm fed up playing these two. Give me a challenge. Gira icyo ukora. Give me a challenge. Ndakeka namaze guhangana naye birenze. Come on. Gira icyo uvuga. Don't play. Ntabwo ndi bukomeze gukina. Strange. Biratangaje pe. Peg for a chess champ. Maybe
High stakes poker is more your thing. What with that expressive face of yours? ndabona usura yatangiye kuba expressive. You have something I want, I have something you want. Ufite ibyo ushaka, ufite ibyo nshaka. Right, is it? Because ndetse kabyumvikana. what you want, mfite diama ushaka, ufite flash nkeneye. Wakumvikanye ukama flash, kumbe amena diama hasi. Nta diama mfite. Kumbe amudama araje afite akanuza kari karimo diama zivana amashyamba ibirahuri. Kevin, fuck you over. Kevin yarakugambaniye. I know you didn't steal a bag of broken. Ntago rero ibyo igikapu kibwa na Kevin. Kevin ntabwo yakwizeraga. Kevin arafite ni mugore. Diama zifite umugore wa Kevin. Apana wowe yarakubeshyaga. Ntabwo nshaka ko dukomeza kumvikana. Ubu ngo bice tugiye kudiringaho n'ubuzima bwawe na flash. Ndakwambura ubuzima ume flash. Hitamo kubura ubuzima cyangwa gumana flash. Tanga flash nkureke. Where is the drive? Flash iri. Genda birya gapando. You give me a little choice. Uri muri amahirwe makeya. Avana kimwe gisiki byuma. Frank, tegura ikirenge cye. Tugu kandi ikirenge ibaza uruntu kandi cyuma ku mbere w'umuntu. Baramuhambura kirenge cya mbere. Ukobwa nawe mu gikanda ariko nayo noryitu ndisigarani. Kubitisha umuriro. Muzane kirenge hano shami indani. Muri compressor baraterura. Mushyiremo umurundi kwanza. Hagati. Uratanga flash nayo tanga. If you don't help me with my problem, no utamfasha kubibazo byanjye. I can't finish my business. Ntabwo neza business zanjye. The senator doesn't pay me. The senator. Senator nayo nagari bumpembe. Ndakuvuga haroga boy wakoze ibyo ukora umukobwa n'umwihebe nawe. Your final chance. Iyi niyo chance yawe ya nyuma. Where is the drive? Where is the drive? Drive iri flash. Flash drive. Okay, let's kick off with a couple of turns. Umva banza ukuru ya makupura ngaho ukata insho zingahe wenda araza gushyira ubwenge ku gihe. Batangira ku murundi. Upfuka ryo murundi ngirazamuka. Komeza we. More like that and your leg is going to be two-dimensional. Umurundi uraza gusadukura za kubyumva. Your personality will ever achieve. Aza kugera ku kiseno uturika. Again. Komeza. Again. Arakata. Borekeye. That leg is gonna pop. Yo murundi mukanya raturika. When it does, nuturika. Time before. Nagari mukanya gato. Sets in. Turashya makundi kuguru. Green's always been my best color. Good. Ubururu niryo kurera inkunda. Just mukomeza. Again. Komeza sha. Barakata. Murundi urazamuka. Where is the drive? Flash iri wa musenzi we. Navuga. Aye sawa. If I help you. Okay, sanda bafasha. Very least. Abaretse. And at the most, your life. Chambere nakaguru. Igikomeye kurusha ibindi n'ubuzima. Sabye uvuga ni mama. Sawa. Go on. Komeza ukate. Murundi barawukanda. Igabo dodo. Birahagije buretse. Really are prepared to lose your leg. Ndabona sana witeguye kwabura ikirenge cyawe. Quite the remarkable. Nagatangaza biraryoshye cyane. Back off, both of you. Mwese mukobwa sishaka komeza kwabaza birenze. Sibyo? Birangize neza akiri kare. Why should I believe you? Ningute nakwizera. Because I don't lie. Ntago njya mbeshye ndagwa diama zawe. Ever. Ntago njya mbeshye mu buzima. Sawa. Turahurira hehe when and where? Sangaye ryari? Turaza kugura ku kibuga cy'indege cyo muri Africa for Cape Airport. Saa 3 nibwo duhura. Ndagufasha sasa umugabo yamubwiye ingingo. Gonna need to make a call. Ndabanza mpamagara sasa umugabo baramubwiye ati uriya mugabo diamaze yayo umugore we. Icyo ugomba gukora nta kindi. Ndagufasha tugambanire uriya mugore ubone diama zawe nanjye mone flash yanjye. Barawurira ku kibuga cy'indege saa 3 za nijoro. Kuga. Mukobwa mwiza. Kanze ngwe telefone. Kubera ko uriya mugore yamugambaniye umugore wa nuza wa Kevin.
Penny akamuhibira ura kunywa diyama nawe yemeye kumugambanira baramuhambura banzahamagara umugore wa Nuza bahuriye ku kibuga kira telefone ahamagare telefone icamo Sheni hello Cape Town Airport. turabura ku kibuga cya Cape Town Airport saa 3 z'ijoro Ojenya Hate that redial. babajwe no kuntu mamagaye Wanna let me up now? Randeka ngende Come on, why wait till tonight? turategeza paka nijoro kubera kigomba gutegeza kubera ko koga mutorero ngobwire unaye telefone toma mu kuguru mwitako karagira mendane akorogosho It's gonna take that long. impamvu nyiguteye no kujya ngo uhambira umugozi nabanje kuvuna umurundi guteye n'icyuma mwitako nago uribona imbaraga zirukanka ngo ncike ubwo ndagufite paka maze kubona flash Yari things the whole chess thing. It's good for people in our line of work. nkunda abantu dukorana neza we mu mugurira imyenda micyo sha yambare bigeza cyane itako tayire ryamugaye no kugura umurundi bawuvunnye get addressed kandi mutubagaragara neza bamushakiye n'imbago ku kibuga town dun miji dori kibuga Western Cape International Airport modokira park imodoka zigezweho Range Rover Raka Fatimbagu Yona tujyana tumeze nk'abakunzi Shushu Sheri mwe musigara inyuma sha Any chance of going any faster, Grandma? Nyogoko utagerageza kuba wakwihuta kuraza kwa barabirenze genda witonze kwa umukobwa bamupasa urufunguzo niki Here's the key. akira urufunguzo rwa roka odi yamaziri umukobwa mutura umuhanga buryo bagwaye urufunguzo nabibonye nago napfa kurufata najya gufungura se ngasanga nta kintu kirimo tugende bafungure nzibonere No, because funnily enough, I don't trust you. nago nakwizera akambonye flash No, tugende ufungurira aho ngaho ndebe ko flash yangirimo kuko urufunguzo iyo burufite bare burwe mu ntoki neza nkabibona ariko uburyo barwaye mu buryo bw'ubandi ihangane paka tugenda abahanga baraha ikigabane kiva kwizima ya mukuzimu officer, umukobwa muto nusakuza ndakuraburiza wibuka ko yebye banki muri Amerika officier ahamagara umupolisi nashakaga nagufasha umukobwa yishe isura yebye banki muri Amerika aramutse bamuraburije gato yahita afungwa ndakuraburiza cyangwa mugabo ko murebana ni ibiye bicuro mufite sawa ndabikora yeah, sorry, there's a bare igikapu ari hepfo monye umuntu na deposa ashaka ko harimo igisasu kandi turi ku kibuga nyakubahwa murakoze kuduha raporo umukobwa muto unyinisha gato menye ko uri wanted ndakuraburiza kumbe arwaje Penny yihinduye Penny ku kibuga kumbe hakuno kuri za loka kaga kuga ka Clinton kahageze mbere ngwino ufungure 822 Casablanca ni ugomba gufungura turebe ko flash irimo atari ibyo TMoro rumupfu ko bwaza gufungura case ari kumbaga